Pinapalabas. Nagtultuloy tinalaos a panangyalikakan ni Don Esteban kinilulita, bayat ti panaginaw manin daytoy. Masyan met ni Pedrita kadagiti singin, ket inururay nati ipapanaw manin ni Don Esteban. Apaman ang nakapanaw ti Don, dinardarasan ni Pedrita alinukatan ti silid ni Lolita, tapno mapagatas daytoy dagiti anak na. Kalpasan dayta, pinaturugan ni Pedrita dagiti singin, sanapan na sinukon ni Doña Agosta, gaputa da ibaga ni Lolita. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Ay, agyamanak, ni Senyora Agosta ti dumsaag iti nagsarat ang akalesa. Talagang agpakada akon kankwan. Urayak latan dito'y balkon. Anya nga tatimbaga ni Senyorita Lolita kankwana. Oh, Edita. Kaslaro ngayon mo ta sumangpot. Juan, Senyora. Sika mo. Pagaro pa misakit ya saan ka nga sangputan dito'y balay ko. Kwa, Senyora. Saan mo't? Kwa ngamin. Anya, Edita. Masikuran akon. Kasaanak matlaangan ang makasarak iti pagsirkak at trabaho. Iso ano panunot ko ana sa isaya at numapan akon iti Manila. Manila? Juan, Senyora. Adda kasingsin ko ang nagdapat iti may sa aka-iskwateran itiyay. Patsyak nga dan bukod na pag naadan. Iso timapan ko sa pulang. Kwa. Di ka agkanat, Edita. Adda nga min pampanunutot manipod itay nalpas kami ang nagsarita ka ni Lolita. Ha? Anya ka di tinagsaritaan nyo, Senyora? Tinasaya at umay ka. Iti unat ti pagsaritaan ta. Umay ka. Anya nga taday, Chay. Diyos ko, nakariingan da Rafael kan gringo. Agsangsangit dan dita kwartuda. Ngam, saan sapay na asimmangpat ni Manang Pedrita. Manipod iti nang ibaunak kan kuana. Nakakaasi at talaga dagiti singin nga anak ko. Ang ama, sana balik. Patsyak amay paayan danton iti umno apan nakataripato. Apaman amay patungpal ko ti planok. Nasakit nga awatat na ito eh. Ngam nasaysayatan. Ngam ti parigatan lang ni Esteban ida. Diyak namnamaanan amaaklon ng tumatla ida nga anak. Amok ti ugali ni Esteban. Iso na saysayatan no aramidak itang piyambok kapag sayatan da. Danapag ti kabalyo. Dalakit ni Esteban ti sumangpat. Kitaag ti tabalkuan. Isudang agpay sa dagiti subukan. Awan pa'y ni Manang Pedrita. Anya nga tati aramidan ni Esteban. Numamuan na apimanaw. Amangan nadamagan nanto no sa dino tinapanan na. Kat saan ang makapaglibak ni Manang Pedrita? Nagbayag mat ngamin. Apay nga ta nga awan pa'y laang. Magamon ni si kakadagita kabalyo, Benito. Kaya't ni siya kong taginana. Well, senyor. Agdiretso ni siya kiti kwarto na yan ni Lolita. Napintas ti awis ni amigo Alfonso. Agpili kami kadagiti bailarina na mabalin na ipan kadagiti kwarto na nakasagana iti Casa de Amor.
Sanen. Taguroray ni Lolita. Nakaariwawa dagita na karaho. Anya tararamidan ni Pedrita. Tadi na pagsardengan dagita. Amangan no saan metla na makainan ni siyak. Gapo iti kinaariwawa ta. Karaho dagita. Paiman. Pedrita! Pedrita! Ayan ni Pedrita. Somrek ni siyak iti kwarto. Awan ni Pedrita dito'y kwarto dagito'y nakaraho. Hoy! Apay na nakaariwawa kayo! Agulimat nida kayo! Ha! Amangan no dangrag nida kayo nakaraho! Saan? Saan ni Amor? Di mo dangrag dagit anak ko! Ha! Ni Lolita! Nasim! Bayang na tayo na nagsangit kita! Basta di mo itadangran! Ha! Siyempre! Sige! Agariwawa kayo lata! Karaho kayo! Pagyamanak, kunaklanod ang ramidahan. No, mi amor. Gapo itimbagam saan kon na dinangran ida. Mi amor. Aday bagani si ka? Tangay, kagurguran da Rafael, kan gringo. Kan tangay di mo matla maaklon ida, asik ati amada. Napanunot ko anasaysaya at no ipaiwan ko lahangan iti sabahan ni. Kay? Itid ko kan ni mamang. Kat mga lamot ni mamang iti mga awir kadakwada. No puede! Di mo kaya? No puede, mi amor. Kaya't ko na dumakil da iti sidong ta. Taiso da ti pangitas alam ni siyak. Iti guraken sakit tinagam ni siyak. Na nagbalin na pendiho. Anya? Pinindeho ni sikan ni siyak, Lolita. Naimbaglaingan na awan sa bali na makaamo. Malaksid ni sika. Kanti ka malala ni sika. Karaman da binito kan Pedrita. Tanusan. Amangan. No sika pa'y tinapatay ko. Saan? Saan na po nula itang ipapabasol mo kanya? Mi amor. Dispensa. Nadiswan ka. Tas ikaw ngamin, mi amor. Di kagsarita iti saan na magustuhan ni siya. Tapno saan ka na makabil. Oh, mi amor, dispensa mi. Por favor. Iyadayok lang ang dagiti singin ng ti parigatam ida. Maibturak ti Jackpan nakakita kadakwada. Ti Jack maibturan. Kati pa ng parigat mo kadakwada aging gating ka na. No pwede! Kaya't mananisi ka ti makabin, Lolita! Ha! Saan na natangkan ti ulom? Tamangan. Numapatay ka na talaga!
Ala, angay naibus sumatilinaon dagita mamaduryaw, maturog kayaon. Just kayo asingin. Sangit kayo lasangit. Imbagta di na kay lig-isan ni Senyor Esteban. Kaguruguran na kayo talaga. Ay, napananmet nga ta ni Pedrita ya. Agar aramid sakit iti pakasisan tiyan na. Kanayon lang ay baga kasayatin na ti trabaho na. Ha? Ay na. Adda kayo gaya man, Benito. Ay, just ka, Pedrita. Napanamaya. Nagkapuak ija ili. Adda nang ibaunan ni Senyorita kanya. Kahit pinanawam dagito'y aw-awer mo? Ti amok at mabiitak laeng. Sa maysa, nagsusuda iti inada. Sakon to pinaturog ita. Anya, linukataman ti kwarto ni Senyorita? Wan, pinasusunada iti anak na. Apaman anasibot kayo kan senyor. Ay, agar aramid ka talaga iti pakaikatantan dito yung Villa, Pedrita. Saan to amaamuan ni senyor? Tikunam. Pangasim ka diya, di kan agsaupay. Ay, pampanunutik lati ka sa saada. Diyak kaya't amadadaal ta kini senyor. Di nam tumaamuan. Sika naibagam. Sino ti dumsag di ta nagsardeng nakalesa? Ni Senyora Augusta, senyor. Anya ti gagara day ta nakatugangan ni siya? Siyempre, sarungkaran na siguro ni Senyorita. Kan umay na nga ta kumustain, dagiti singin nga po na. Senyor, siguro may mayat no alaen-laengan ni Senyora Augusta dagiti apo ko na, ta isunti manghaywan. Anya ti kinunam, Benito? Senyor, dagiti singin. May mayat siguro no itadyon kini Senyor. Saan mo na ituloy day tanay bagbagang, Benito? Senyor. Dito'y Villa na dumakal dagiti karaho na singin. Kaya't ko na ipalakam kadakwada, ti saem na impalakam ti inadakin ti amadakin ni siyak. Senyor. Saan mon nasawen pa'y tikas jay, Benito? Uwan, senyor. Susapo, delikado gayam dagiti singin. Pinarwar mo't laang ni Senyorita Lolita. Ay, nasayaat. Kat dagiti singin. At danda Senyora Augusta kan Lolita iti kwartoda. Nasayaat nga rod Mayat nga rod no umayakanayon ni Senyora Augusta dito Villa. Nawaya ni Senyorita Lolita. Ngam, amon ni Senyora ti mararamid dito'y. Anya? Imay idikalman. No kasta, nakita natin nakakandado ari daw ti kwarto nga ayan ni Lolita? Iso siguro nga imay manan, tapno amon na no talaga ang nakapupok ni Senyorita. Ay, delikado talaga. Aguray ka. Api akaslada pa kadanagam launay. Delikado dagiti singin. Talaga gayam na ituding ang maparigat da kini Senyor Esteban. Nagtali na agdalaeng dito Villa. Anya? Ipalakam ka no ni Senyor ti saem alaklak amon na. Gapo iti pan nakikamalala ni Senyorita Lolita. Kaasila ang dagiti singin, bakit? Miss Posa. Anya, timbagbagan ni mamang mo. Kailiw na dagiti apo ko na. Dayjay laeng. Awan ka diti imbaga ni Siga kontra kinisya. Amangan no imbaga ni Siga. Ti araramidan ni siya na di may kanatan. Di nan tumaamuan. Muy bien.
Basol mo, no apay nakastoy, ti trato ni Siak. Mi amor. No saan la na nakikamalala ni Sika. Napintas ko ma, ti kasasad ni Sika. Por favor, patyan saan nagsaon ni Sika, tamakapong tutlaing ni Siak, Lolita? Hala, agsobli ni Sika iti kwarto. Ewan kayam. At napapanan ni Siak intot bigat. No may tuman jainam, sanan to na maamuan na adda kagkayam iti kwarto. Bilinan ni Siak ni Pedrita. Ibagan to ni Iso nakadwa ka na pimanaw. Iti kasta, dinaganto makita. Una yan ti kastoy nga ar-aramidam kanyak. Una yan anagranggas ka. Alag, subli ni Sika iti kwarto, Lolita. Paisaganan ni Siak ti taraon, tay serek ni Pedrita iti kwarto. Manang Pedrita, nakasaritam ni Julia ang midwife. Wana, desidido nga gikat iti trabaho na, gapo iti nabasa na asurat mo. Agyamanag. Mas daawak. Anya tinsurat mo ka ni Julia. Api akabaulan na nga isakripisyo di trabaho na kas midwife iti dispensary. Maamuam to. Ha? Tangay nakapanawan ni Esteban. Mapangkay jarwar. Padaanam ni mamang. Umay ita? Wan, alana. Inkapadaanan manang Pedrita. Apaman ang sumangpad. Ibagam nga umay adagos iti dayti a kwarto nga ayan ko. Wan, o sige, mapanak ko. Mapanak ngatan iti kwarto da Rafael kan Grigo. Alaak ida dito eh. Kat isag anak idan iti planok. Parubuat akon dagiti anak ko. Anya ti aramiden ni Lolita. Gagayem. Di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre. Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre.